मातृपितृचरणी कमले भ्योर्वा देवता भ्योर्वा कुल देवता भ्योर्वा ग्राम देवता भ्योर्वा वासु देवता भ्योर्वा स्थान देवता भ्योर्वा स्थान देवी भ्योर्वा सर्वे भ्यो देवी भ्योर्वा सर्वे भ्यो ब्राह्मणे भ्योर्वा सिद्धि बुद्धि सेनाय ओम श्री महागणाधिपतये नमः हरि ओम गणानां स्वाहा गणपति गुं हवामहे प्रियाणां स्वाहा प्रियपति गुं हवामहे निधीनां स्वाहा निधिपति गुं हवामहे वसो मम आहमजातिगर्भदमात्मनः जातिगर्भदं महा ओम महागणाधिपतये नमः ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमालयति कचनः महाशिषकः सुवासिताङ्कां पिल्लवासिनीं ओम समूकाय च गदन्ताय च कपिलो गजकर्णक लंबोदराय च विकटो विघ्नायको विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशेतानि नामानि य पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्य न जायते शुक्लां वर्धनं देवं सतिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवरदं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तिर्भवतु ओं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः महेश्वराभ्यां नमः मातृपितृचरणी कमलेभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः वासु देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः स्थान देवीभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सिद्धि बुद्धि सहिताय ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ओम सूर्याय नमः ओम आदित्याय नमः ध्यानं ध्यानाति नमः। नमस्कार, আমি আজি আছোঁ এই ছট পূজাৰ উদযাপনস্থলীত 42 সংখ্যক ছট পূজা উদযাপনৰ বলাই গাঁৱৰ যি আমাৰ আদৰ্শ গাঁৱৰ যিটো ঘাট, এই ঘাটত আমি উপস্থিত আছোঁ। আচলতে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে আচলতে এই ঘাটত। এতিয়া কথাটো হ'ল যে এই ছট পূজা আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰে বাস কৰা অন্যতম এটা জাতি হ'ল আমাৰ বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ যিখিনি আচলতে লোক, আমি চৌহান বুলিয়ে কওঁ। এইখিনি সম্প্ৰদায়ৰ যি আচলতে ধৰ্মীয় এটা অনুষ্ঠান ছট পূজা, আমি দেখিছোঁ আচলতে তেওঁলোকে পানীত নামি পেলাই যি আচলতে ঈশ্বৰক আৰাধনা কৰে বা ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা কৰে, এই পৰিৱেশটো আচলতে খুবেই দেখি আচলতে আমি আনন্দিত। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ এগৰাকী উদযাপন সমিতিৰ বিষয়ববীয়া তথা ওদালগুৰি জিলা ভোজপুৰি ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি আছে কেদাৰনাথ গুপ্তা, তেখেতৰ প্ৰতি এষাৰ বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি গঠনত আমাৰ ভোজপুৰি জনগোষ্ঠীৰ যিটো অৱদান, এই অৱদান দেশত ল'বলগীয়া। আমি অসমত বসবাস কৰি আহিছোঁ আৰু এই অসমত বসবাস কৰি আমি অসমীয়া সংস্কৃতিৰ লগত এক হৈ আজি আমি যিটো কালচাৰ আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতি, এই সংস্কৃতিৰ লগত যিটো আমাৰ ছট পূজা, ৰাইজে সূৰ্যৰ উপাসনাৰ বাবে ইয়াতে আহি উপস্থিত হয় আৰু সূৰ্য ঠিক অস্ত যোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা প্ৰস্থান কৰে। ঠিক তেনেকৈ তেওঁলোকে ৰাতিপুৱা ইয়াতে আহিব আৰু তেওঁলোকে ৰাতিপুৱা আহি সূৰ্য আৰাধনাত ব্যস্ত হ'ব আৰু সূৰ্য ঠিক উদয় হোৱাৰ লগে লগে সূৰ্য ৰাতিপুৱাৰ অৰগ বুলি কয়, সেই অৰগ তেওঁলোকে প্ৰদান কৰি ঘৰাঘৰি হ'ব। এই পূজাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে যে যিটো পৰিয়ালৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে যাতে কুশলে থাকক, লগৰ ওচৰ চুবুৰীয়া যাতে কুশলে থাকক, গোটেই অসমবাসী যাতে কুশলে থাকক, সেইকাৰণে এই পূজাভাগ ইয়াতে দি থকা হৈছে। আৰু মই এই চেগতে আপোনালোকক জনাৰ পৰা সুখী হ'লোঁ যে মই এই চেগতে আপোনালোকক মই জনাইছোঁ যে পূজাৰ যিটো ওলগ, এই ওলগ মই আপোনালোকক দেৰিকৈ দিবলৈ ওলাইছোঁ। যে সূৰ্যৰ যিটো আমাৰ ৰক্তিম কিৰণ, সূৰ্যৰ ৰক্তিম কিৰণৰ পোহৰে যাতে সকলোকে আলোকিত কৰে, তাকে মই কামনা কৰি মই মোৰ চমু বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। নমস্কাৰ। मातृपितृचरणी कमलेभ्योर्वा देवता भ्योर्वा कुल देवता भ्योर्वा ग्राम देवता भ्योर्वा वासु देवता भ्योर्वा स्थान देवता भ्योर्वा स्थान देवी भ्योर्वा सर्वे भ्यो देवी भ्योर्वा सर्वे भ्यो ब्राह्मणे भ्योर्वा सिद्धि बुद्धि सेनाय ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः हरि ओम गणानां स्वाहा गणपति गुं हवामहे प्रियाणां स्वाहा
प्रियपति गुंहवामहे निधीनां स्वाहा निधिपति गुंहवामहे वसो मम आहमजातिगर्भदमात्मनः जातिगर्भदं महा ॐ महागणाधिपतये नमः ॐ अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमालयति कचनः महाशिषकः सुभद्रिकान्तां पिल्लवासिनीं ॐ समूकै च गदन्कै च कपिलो गजकर्णक लम्बोदरै च विकटो विघ्नायतो विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशेतानि नामानि य पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्य न जायते शुक्लां वर्धनं देवं सतिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवर्धं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तिर्भवतु ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः महेश्वराभ्यां नमः त्रिपितृचरणे कमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः वासुदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः स्थानदेवीभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सिद्धिबुद्धिसहिताय ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ॐ सूर्याय नमः ॐ आदित्याय नमः ध्यानं ध्यानाति नमः